Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, Bagi Kubor, Baman Kasmi. Ki kam sam khaw ha ka kerteng uba Julius K. Dorphang, MLA Brem Kamahati constituency, kila na bateng na kawai gasngi shikawai pat. Ha ka baga jing sam khaw na kabantaban yarap igilong ying bedok, kalalong haman lagi jaka bakambun pat, ki baha popok Kamahati constituency. Ya ka kam sam khaw uba Julius K. Dorphang, lapet lakmi, da ki nong yalam Kamahati constituency political committee, harangkat kejing don ki wei ki nong yalam seng balang, lembat ki nong yalam snong, ki baha popok Kamahati. Kilala ban pelaj paj ba ya shima hendra pick up ukhaw nakabenta ban sam shi kilong ying baduk ki badon hagi than soniran ki bala don lang hagate gasngi ki gentop uba Matthias Mansong uba Marius Jerwa uba Barnabas Mani ki badai ki nong lam ke MCPC nangta uba Adelbert nongrom General Secretary ke HNYF Haribhoy lambat shibun ki nong lam shnong kate kathan lengpa kabor kabarit kajongi wa lada kalong hakono ko bantaru gila ploy ban paikmat sa kane ka thain bat kane ka dong ka jongi ka bodon hakane ka area soniran ka bala syam ya ka jinjar ka supa lanot ban yasno tilang namanta uduk usuk kurang li jungki ban kner dala ki jongki ti ban yarap kat ba ila da ka bor tengesul banai Ibadai ex MLA jong Kamahati te ngiti pakiran iru bagidang la bagya umat bukai bakya bandang la ban sakri yuki kipai ba Kamahati berbawai ke Kamahati constituency kumbai iyo isa kadang Kamahati berkatan Kamahati constituency berbawai kadang dai ke kadang long ke jaka ke besar dan bertiba dang bon ki beduk demi community ba idang la ban sakri yuki kipai ba inu Kamahati kenang ba kiyo ke mentoy Rajuk ke Poru, nakaliang janga Home Secretary, janga seng, ngakarpat ke sarkar ba, miri sisa kani kajing pentrekam ke sarkar ke lockdown, kakta sisa ki badok basuk hampam ki nang Mahati ki babon ki badok ki babala, ni karpat ke sarkar bahkan peni no di kino ki an kilat kelinti, ban pli ban ailat no yang ki nong kendong, yang ki nong bela. Bingin la ban yatrai ban yarap ban yarang ban yalit bala kunjuk kumbang isa ilong hakipor ki baladap ikarparu yung MLA jong Kamahati budan haka ruling party ban yarap ban karpat lem yaki bor ki bakham halar ban yakran halar ha jingtuk jing kurdu jong ki ba nong songnong jong Kamahati hi berakawai bat kunjuk hiru tang Kamahati hendai baro ki ba ki ba sa po kecela Meghalaya hi ni jenjar lada kan lockdown si lockdown kumnya sono ngingin poi bat kan sopoi hadu uput ba kan sopoi kajing ya susi bat kajing ya breuro ba kajing lockdown sa kan sopoi kapor ba in kurdo kabam kadi kumta terter hadu ki bapang ba stom ki jenjar banyalet banyawan ketangkane hi kajing